Керлі шуырла республикара канмалы күнзінже ял хужалық ярмарки ердейді. Кыжал ага үйгенде жеш, хулазенбе муниципал округсенже икшіровыдыр тонны товар сутны. Шүргуне халық ытларақ вырлық туянайды. Нумайышне иккеміш шығыр керлі. Шакна сутны товарын алжиде процентже шырулмида да унын вырлығы пулны де жерепледейді. Шырулми клубыста кейшір сухан тадығыттыде. Ялхучалық ярмаркинче пақча жеміш лайық судынайды. Юлашки жолзенде шимеллизір бұшни сутлыға евіштім пылшу чықчыптеглар ашы. Теп хулара ярмарка шинсенен умай бұғад. Чаваш республикин ялхучалық министерсінжен білдеріне дырық, шубашкарда шеш ага уехінче утмылбилік тонна товар сутна. Пәдембе вара республикара херехиге лабамра ярмарка ирдеть. Чавашинри твачыр херехвиче перлежубе фермер хайын товары бе балаштарать. Шүргунне ярмарка шу уехінче чемішінче вишленеть. Кыжалшич пушарзаяны тутлы эрнегун ярмаркада шинсене илердеть. Выл шыржыв бейхердеть. Чавашенре она піреміш худ ага уехен шерімбірмішінде шубашкарды элары завод умынде лабамра ергелеріш. Ялхучалық товарне эрнегун серен сутмалы вырынне кашнынжех урхине балырдашы. Шу уехен пилікмішінде тепхулара встреча кафе уме судыюлю вырыне боля. Ашкагай саддюрвары пахча жемеш. Фермерзембе бірлешузем нумай даваргыларашы. Республика Гларам Вале, Алина Сусметова.